tse ding di a jampisa go ka ningwe diaparo ka setsela a re emefedile ka kgola nka feta TV jo nka ba feta papatso tse fo Zago o re tlisetsa di-alien smash o person ka potshwene ya utlwo ya bere sono maro botjho gunpowder atsibe ba ka tsima gunpowder bona ke da mane ke sa jampisa o motle wena au tjaka bra yaka o motle wena ana ke abeso diapa yo hlanyala se thembisa le re triple Z nna ke re triple B ba be bonke ba ya fana Yeah, I had him say I saw that boy on my phone, who that boy? GZ, they subscribe, they show love, get one Zan. They post pictures with the boy like I so Zan. You don't gotta have some more, what they want GZ V, 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 they want GZ. Show some love to the boy, he been on his grind trying to get some coins whenever he show. Better make some noise. perfection wow yeah that's a remarkable that's a remarkable wow mekela di-scones bona kukukhele o batla utlwana monate wa day o bala gridman 7 homework o bala gridman 7 o tlameha o kae na G9 go tlamela o G9 e ska tima mic bona o thing o good example a bad example That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like ku bua ka Sotho example e mohlala o mohlala o motle wa nthwempe ha o kusisi lona wa tsaba reng ba go promote sa local brand Gotmano o tsholo a re banga ba ntho tsena ba apara nna ke mara bona ba ga patisi ba re kokedisa o ya kae manje yakakasela ngempini. what's up ditshuputso boy DWN gogo ka po ke tshintse ke tla ka ntle ka ba e re ba ngole di-commenting fa ba tla ka ntleng Don to the world DAWN to the world DAWN to the world share second gogoba the second gogoba nah you are not the second gogoba you are DAWN but gogoba but the second one you get me in tweka kopa ke ye di gun shot bon lana kwa pakwa oyazi bong sutin kwa pakwa kwa pakwa lana mfowethu guys la tsiba ha ke tsibe na le tore ha ke na order guys nke se le bathanana and stuff cause re ba re bitsitse monana then ba busy ba letsa ha ke tsile go copyright tletsa la ka bojwa mantsa ke mama makena go ba thake na meme hane bro go patla ka ntwe fe introduce fe yeah tsele na mathula he ngwana bane he ba thulanye he ska wa ga to thula di shoto tse ke ba batla That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like how ga tingwe boy wa tsake sheba ka tibo shebe zolo wa ibon generational case boy ha ke tsebe fela ne mara I like the way o buang ka tene boy sure boy antle ke se wa bona ski report ne sa hlokala ko hae ne
sheba hloyo ka se hlokala ka se hlokala milong wa ko se bisa screen photo le pension lo ko iketse hanyane ha ke sa tsaya se ko tlweletse boy wa tseba Batman yeah ke Batman to be honest wa tsa o etsala ko tsoka le tsole ditshila I know that is why we tlotloga askise ne mara he Batman is Spider-Man they say shit mara askise ko pa tshwarelo ne yeah na ko tshabile o no thowetse before tlada shantle se next time ke luksa gadina na makiriza ke re makiriza ona sa shave hand sure boy ba jetse ba ka ba tholeka kopane nthole mane he yane mo re reng ke mo di WhatsApp na le nthole fela ke bicycle man ke mo tseleng always tla thank you hela tse guys kopali subscribe go tlo bana la bo mo re tsang advantage ga na capital enough for re ngetsa dintho e le batlang for no go tletsa ntho re nka kgona go yetsa re tlo ntho re ka kgona go yetsa ma go le subscribe guys go to 10k subscribers ka le kopa before December guys I got you 20k subscribers before August kopa re 10k subscribers ka ska tshepa ka lona ka tshepa ka hole re ta ha ba to re tla ho mang tjaka It's your boy. ba go thunya smile o itse o thunya ha re 1 2 3 What's up, bitch, it's your boy. Gunpowder. Ekalakai. Gunpowder. Anak na flop wena. Lena ke na flop Gunpowder. Bana o itse ha o bona yena o tshong Gunpowder anti mara obvious ha o tshong hayi ke tloa ke le Gauteng for yena a ke nqanya tso wa tsa re ka ka morao wa Gunpowder braka la braka go tlisisi e le go no tla hika pono feta antle se trespassing braka wa bona hala le ka tibae o ifu a wa ireka shibra yaka ai ho lokile mara o no hopola makiriza hloka script photo ya e le re ka tibae se se pass fetse ka pa o kgono e hlatsa antle se matswako wa bona wa fi ho thatha bra yaka matsona ntho ke bona a tshila ka ska ka tiba o reng ka taba yo bra yaka tsa ke a mo hits se ke a mo hits cameraman go pa o zoom matso hlaisa matso a tshwana le mongate a ya utjaka ye khotso da a utjaka ne ana utjaka ke o bona ne ba ta utjaka hai nana e ka ke ya pare ne ba te ya ho ithotse kae very expensive kada ga tiktown kada a utjaka ka tiktown kada ana ke e bona e tshwana le ya nthong ya tuno sa o kgetha ya e tshwana le tiktown ha re mono ke na e ke utjaka o be sitso jile di sete o je bana kana e ke tuno sa ne awe utjaka ka mohelo po utjaka e lo re ke ha o sa khona re ka diaparo tu ithafa diaparo tsa sekolo wa tsake nna ke na le tsona diaparo se mba fela ke na le makrizi a go kang jalo mpitseditse tsona a tlhagetha go ga ntho tsa sekolo a se tsa sekolo braya a utjaka la o ka ba re ha se tsa sekolo ba bontshe 360
yo o besitse a o tia ka like wa tsana ntho ke ratang ka tlhakeng ke o go ipitsa gunpowder o ithunya ka powder e ntsho that's all in so a o tia ka Bar. That's a bar. ho rukwe hempe ya khomye ke khomye makauta ka moteng ke eng makauta eng ke makauta eng wa tseba o mixitse le eng le ga hola eng bua ke makauta eng ke ga hola eng sekana se bitsang a ba still show wa tsawa ba sa stebe a iskenei a tsa go ya ka kna mantsi ya ba ya ka nna ha sharp ba jetse subscribe guys ke a tseba hore keng ho subscriber guys ke mahala subscriber mahala data yo halege ke patala ke batswadi subscriber ska etse ka re keng la e afford data if you subscribe ka baka la gunpowder kopa le comment o le subscribe ka baka la ma wallahi guys Mati a felletse ka hine re tla o ntse ka ntleng Mati a ka ya ka da banyane ka izinne re tletsa ntjaka ka Sure, guys, it's your boy Continto Lago Motseng Tolela 926 Bafetu. Sure, choose. Sure. Kola match. Itumeleng. Ah, wala bachi. Sure. Oyamla ditsa. Ah, fokole njaka. Kola match. Ah, ke nna mathula po. Ai mathula na mabitsonyana tja tshwana le bo wena heno ba bontsha ba etsetsa baby shower. Yo. Ba etsetsa baby shower he. Bon. Ah, guys. Ah. Holy cheers, boy. Hey. Hey. Ke system boy. System. Jo wena mna ma o moputswa jo no fita gapo no kene. Antex ne ke fita. No fit. Ke kene ka pho. E ka go tswa mosebetsi bona matswa maputswa jo sibale. Ah o di azrithisa mashimane fala. O itukise. Sho. Kona match. ah ke khotse Ma. Khotso wena mna ai o mo bega go skomotana ntsa tla hola chu. Sure. Kona ma. Kamohelo. Ah wa le cheche. ke le jwa Wa o le o cheche. jwang Ha o ipone o jwang. sure ke Tse ding tsa ke a di tlameo tse o di hlalosa la ke motho a di bona. Ha o le motho a ipona o jwang. Ha o hloke batho ba o jwetse o jwang. ke ipona ke nna yona ke apere O sure mo bi bra. O mo bi. la nka ba mo bona o kentse ntho ya o patang bobe Sure. ya ke a bona wena o kentse mosma pela ikirima boy ga ba tswa batho ba ikirima ba kenya ntho tse ko ba ya ka go bontsha moso ha Batman wa hao ko bontsha re bona o patile di thethefatso tsa hao Ke Batman. Jo wena ha o re ke kirima o show ke kirima. ai a ke tse because o patile bobe ba hao Ke patile bo o ipone o jwang. a ya itseba njalo ke itse E mina wena mna ke tsebo jwa ka go condom e tsetso metso etse. Bra go mo bi bra ya. Sure, o mo bi. Yena o etse ba tlametse motho ba o jwetse bra ya. Sure. Wa mna wa le motho tjena. ke tleng ke le tjena O hlile o le tje. Wana wa bona halo hlile ga peto mfana ga ba hlaudi tje. Ke phaso wa batswadi. sure nna ke tsentho ke batlang tsa moso ha o o ntse re bone re batla ho bona O tshwana le manye. nna ke tshwana le mo ntato ka nna ke batla ho bona E mape mo o tje. mme wa ntato wa ka Mme wa nta o tje. ntsha ko shebe E mape mo wa nta twa o tjena. E mape nga. patile nsho Mo wa nta twa o tjena. Ah hlabana guys. Mo wa nta twa o tjena ngarabe. Mo wa nta twa o tje. ha je Ja o tshwana le ma, o itse o tshwana le ma, motho o tshwana le ma. ntsha E mapele ngarabe. ya ka ntsha Fala tla go tshwana le motho eno fela go di a ritisa. E wa fetitse boy Continto Lago Motseng ba fetu Tolela 926 ba fetu ka time ka nako. Sholo. lona batana ba weldi bana ha ba tlo ge o beto bana ba moratane ha ke batle o second o se ile kana o kenja ga ge sure bon
di ntshang jaaka so bra yaka wa lo motho jema ya ke hane ke motho mara ke betere bra yaka wa dumela le wena go motho ntho ke batlang ho bua fela mfethu o shebe o itshebo o nshebe shebo mina mzala nka go kentse gold mfethu nka se jetse ntho tse ngata bona ebe mzala smile wabo o kentse gold mzala for free so bra yaka e tshwana le hempe ya hae look at him o ntseng o ibitsanda martial arts no ha se karatinda wabo ha se karatinda bra yaka o motho ne nna ke no patela ke motho ha ke hane so bra buke pele mamela bra yaka ka bo batla ke fete ka bo ke ne ke bu nka nna bua tse ngata tse tlemileng o di buang thola mara nna ke tlo bua le wena cause ntho tse ngata fetona ke batla o jwetsa mantswe a bohlokwa bona so bra yaka so nna ke ya ka wena bra yaka maka o motho buke bra ke batla fete bobomba ha ra hano batla feta mo kopa le shebe mzala hleng jo sheba mzala dadanse ha re bueng we peile kae aka pa ke bitse di sho e betseditswe kae sgela nthola o thotse ko sgela sho na ga ka maka ke tega sho o sgela a on okay ba la ke na sho ya ka chu bona sho ya ha ka re tenese bra yaka ke batla o patela maka bra yaka sho bra yaka bona nka ke hane ka re tenese wa kopa shebe seta samzala hlem seta samzala yo kamna vaye mfethu lo pase singa choose o ya ka sports ngada onto sho bra yaka godman ke na lo mambo godman amka go bra yaka ke nka go gona ke batla tse ba bitsola ha o fo goba bra yaka bra yaka yo sheba tlhapitsa hao di nyoruwe metsi sebile di butile hane di lapile bra yaka buke bona bra yaka itshebe ne bra yaka o tlolla bua tsotso wena bra yaka ba mthusa bona sheba product ya simeno wa e bona o etswa ka spam o diaka itshebe e ka se go entso ka spam bo kenya running sugar formal o ntse ke di scientist wena o creatuwe wa tsa re believe and di scientist China ne di tse di entseng batho go bona ka wena go bentse nnete bra yaka wa tsa keng ha ke no bua next le wena tsa mo lo hlatswa dieta tsa hao ba go tlo jwetsa koko ho boya ko bekele di scones o so pheka sanya bona o khiphele uba o tla go sesana nyefuba Kakasela manje kakasela bra yaka na le manda ana le kana powder so gani mpawda yo bra yaka na ku gogo ga ti bra yaka tseo bra yaka tsa ke ntho wane ya hawe sinama yaka bra yaka na ku gogo ga di maga hloho bra yaka ke ntho yona fela ise o tsantse ke re o tla re tlo re fire ntho tsa halwana tlo tsa thini so bra yaka a diaga a bona hlaka ha ile tje ke tseditse forward ke ntse ka bomo ngama bomo diaga so bra yaka wa tsa ba reng a se wena ntjaka ho thuking this privileged yo bra yaka one sanitizer yo a feta one sanitizer bra yaka hello hola ke na le mam red bet red bet kwa na ma tsa ke ka bona ba ke a bona sister o se ka bo o wela kae na go bona o le motho wa ngwana na ma go ba tlola lesbian sinyana batho ba tlotsa Sakso nna qetile ke batla go mantho ya hao bra sure ba je ntse ka ba follow kae na wa ka tlang thola ko Facebook ke ngotse ka kamohelo borolo le no tjoka nthola da ko motseng 926 tango guys la bona re ke mang wa tsa sala ba batla why wetsa ke teno tshi shosho a fait ki red bet mo no kala o shabu libitso mang itumele wa ska motsiki no ska se motsea ke o batla go bontsha hlo o tedi akso tedi ya o shabu o shabu o go hlapila o ntse
e shantle se ke iphohlile Be ile ka sefahlo se ka nstu. Yo ka mokgale msisane ka teng wa bontsha ya diphiroto kenya elastoplast e semphethe. Ya qabo. Ya qabo. O mo tseno mo be. A boela o mo be. Nna ke be teng ba ngwana ko motho. Ana ka go tlatsa bosibu boloi ke bo bona mosiago. Boloi, a nkere ke mmalo ya. Mang, mama, at least in active. Oh, Ka ka mpadela ke na 3 hours. Ke a bua. O tsho tripile o ntse tje. A ka ke tripile. O beile ka sefahlo se tropile. Ke na kwa ka mos. O shabo. Lo wena weekend tse pantsula wa nabi. Ke weekend tse wa pantsula wa nabi na. Nna ke lo pantsula. O le pantsula le tje ke nyona ntho ya pereng. Ke hampe. Empe jwa. Tjena wa bona. Yo la ka ke a modisa tla be ka ketsa animal abuse. Dintlenesha. Ha di nkota ka di papa. Ya tsunye. Shap. Ke na ke mo kapa ke Mike. Why bon? Ke a bona. Ke a bona. Mo bile na. A kaza. Ke re beti la so a fe tu la tsira mos. O kwa la video ne ko pa ba jetse ko ba subscribe ba like ba comment. subscribe Like you. ke tlo bula YouTube channel soon guys. Qindi Don DAWN hohle mo mpatlang TikTok DAWN Facebook Sphiwe Qindi. Wa sa ba tlogela. Ene le ene na ha gogobi yona wa kokoba. Guys, go pa subscribe like and comment. No, hona re content guys, go pa subscribe like and comment. Ha ke tsebile go la video. Re tla le bona on another episode ka bona na ntho ha ke se fela ke tla reng ka sekgowa. Guys, go pa subscribe and comment. Le mona ha ba etsa le rata tjena. Guys, re ka mtsi for real.